mai kor ka vuah hian HOM kania mai kor ka vuah lo chuan mi pa ngai ve mai kani ti kamin lo hriat sak sam ro o mai kor ka vuah chung po hianin zai mi kani ngot engma ka su kani chung lo na chu chuan chuanin chuan English kat soi kher na chan chu mizo lo po namdang ten ka thu soi te lo sha thiam ve se ka du wang ani Nagaland atang ten le Arunachal atang ten hei mi lo ngai thave thi na khatianga wang khanin sap trong man le zau zau chang kha thi na ni chuan chuanin min lo sha thiam ula sap trong ka in lak thiam wang emo ani lo ania lo sha thiam sap sam tu ring ka ngen du cheu ani o don chuan mai kor hi ka soi le thi nang mai kor ka vuah lo chuan eng ma kani big lo I am just tia boxer ne na leng chuak ve mai thin kan ya ama ero chu mai kor ka vuah chuan hi ka persona ania ka character ania kani na atak kani na ani kherlo ti na ang ani chu chuan chuan hei chu ka musical persona nia mi lo hriat thiam sak ngai ka be sei mai kor ka vuah chan hi kain thup du wang ani lo ani en câu sân ngay nị soi thi nong cái soi den thì mấy nị cả tất cả cái này mình đâu dọn sọp vào lắng thì cả tháo còn lại hai còn luôn chơi tuy vết u cái bố hi anh khom tur cái nia rục lệ chân về là cái anh khom đó na chuan chuan in karon live zuai o take off your mask I can't take off my mask since this is my persona. Right now I'm inside my persona, so please understand. Shem raps, shetiem raps. Kalom lutuk. HOM in the low loot in the car. Oh, adik. Loot le HOM di chan angkat anga ngai top tour. Kema ka chua chuan HOM ang topin min shata mase ben anga kan chua chuan loot kania chuanin band member te san pen kan nei le RF Suracha Ravena ente tikan anom amai ro chu kema to pakha chu chuan HOM hi te le mai thina lai zo to don karon lung zo lom mun ni na bye bye. So bye bye. Hello bye. Hindi speak Hindi. Okay. क्या बोलूँ अब मैं बचपन से हम हिंदी बोलते आ रहे हैं और मेरा नाम HOM है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मैं क्यों मास्क लगाता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सोना है ये मेरा एक कैरेक्टर है ठीक है तो जब मैं ये मास्क नहीं लगाता हूँ तो मैं एक नॉर्मल इंसान जैसा हूँ लेकिन जब ये मास्क लगाता हूँ तब मैं कोई दूसरा इंसान बन जाता हूँ ये म्यूजिशियन बन जाता हूँ मैं ऐसा टाइप का सिचुएशन है मेरा अभी can you speak mizo trong chu kamang nasa amai ro chu mizo trong tlam hi ka ne so lutuk lawa chu van chuan in milo sha thiam ula Naruto fight Naruto po ka ngai sang hey Spiral Uzumaki chuan Japanese vetung please okay Jibun no namae wa home de shimasu ne 2ヶ月くらい日本語が勉強して今上手と思いますけど今ちょっとくらい学んでいるんですそれとも今この状況でこの兜をやりますなぜなら俺の自分のなんていうか普通の
カラクターがちょっと違うんだから、この兜をやってミュージシャンになるっていうことなんですけどね。Guys, Roblox gameの方だから。つまりね、speak Bangladesh. I can't speak Bangladesh, man. I can't do that. Korean 도 같은 박로. 안녕하세요. 저는 홈입니다. 뭐는 거야? 무슨 일 있어? Can you say bye bye? Nigerian. I can't speak Nigerian, man. I can't. Okay, I can't speak Greek, but I can say this. Segapo. It means I love you. Nepali. अब अलिकति नेपाली भन्नु सक्छ तर अहिले सिक्दैछु मेरो नेपाली पनि यस्तो हेभी खालके यस्तो के भन्नु अब ट्रु प्योर खालके नेपाली मलाई आउँदैन तर नेपाली पनि बोल्छु अलिकति अन्त मेरो फ्युचरमा चाहिँ अलिकति नेपाली गीत पनि कम्पोज गर्नु पर्छ होला एकछिन हेर्छु अन्त नेपाली गीत पनि कम्पोज गर्छु Norwegian Norwegian juga tiam laut laut Nagamis Nagamis chu ka inzir me ka tuna hianin chu jam kala trong chuak ngam ri lo Maybe give me try Peru guys Hey X E enge kha eng lang kha E na 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 No way something Can you speak Russian? I can't speak Russian, but I can try to do their accent. I like vodka very much. No, I don't know Norwegian, but I do love Norwegian black metal. Spanish, a little bit Spanish, español como hablas. Yo soy home, mucho gusto. No entiendo español. Okay, what else? British accent, of course, yes. I just mentioned why do I have a British accent? Hindi. I just spoke Hindi. I just did, literally. What happened? Italian. Santa Maria! What are you doing, Santa Maria? How many languages can I speak? I don't count. If you count how many languages you can speak, then you basically lose the ability to speak the particular languages, so you don't. Ronaldo or Messi? I'm not going to answer to that question anymore. 네, 뭐는 거야? 무슨 일 있어? Okay, French. J'ai parlé des français. Okay, Nick, let's not speak too much about language anymore because I don't want to go there anymore. But yeah, I can. I have a lot of friends from lots of different places. I am learning cookie, okay?